Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka Mawkhar-A kabalalong ka kunhun ban yok ra ya ka nam la do hadien bakala Mylliem ya ka Mawkhar-B ha ka jinga kon final ha ka lumpung ile kai bala tep kum ka 8 Mylliem lum football league tournament arajar khat khandai arajar arpho ba jupulong man la usnam da ka Mylliem lum sports association ha kini jinga kon kabalalong ha ka khat khandai trek kula lingkot arajar arpho ha ka snong Mawpinthi East Khasi Hills district ka Mawkhar-A krayo ra ya kini ka jingjob ling ba ka jinga shot tie breaker hadien ba ka jinga kon hakani sngi kala sakhi ya ka jinga khat ka ba mar saw gol u MLA jong ka Mylliem constituency ba hamlet sondoling bolong ru menteri sarkar jila u bat ru ka jok kapor kum unong ai buny jong ka MLSA ula sakhi ya kani ka limpong kum kongsan kiwi pat bilai dan lang hani sngi kan thop ya MLA jong ka sora u ba given Mylliem u ba cliff na ka Shillong sports association u ba BL jendiang sales promoter ka Amrit Cement ka bala kersyani kini ka lumpung ile kai football ka kong Mukti manager ka Amrit Cement ka kong Marisa Kharwanlang ka balong ka sales manager jong ka Amrit Cement urang ba snong ka lausok ton ba lur chai shilla bat kiwe misothu kamlong ka besuk berbeteng ya jebuk kini tournament bat perlong namar kapor jong kiru kolong kebete kamtam sini kibun ki dhot jong kanika seng tuim hagarep karyang oh kibupuli kidon betul betul kidon hendrai wat hakita kam kidon ru lai kapor nam taban trei dia kebetul ke seng ban kentiu pi kesamla jona ka time lum hakliang jong ka sports gan pi mengalilai nadu kipor ngampolong MLA ngampolong MDC hendrai lai bor berjunga la tristom ni kuaken ban sei samla jong thai Mylliem lum ki batibet kalian jong football prasnem kam nei ka kam ka pasuk ka jengut ka babun ki jinge ibabun hendrai rengkat bat borok jadi khot jong ka MLC na tristom bagla ban pelok kum nei ngolong monta delong ba ju tristom ban monta kini jile kai football kanam kodno tang po badan khal armer kedi jil kai football kanam kodno akang tei po badan pam kunyo kamaran mamoyer kedi kelik bagi pulong kanam kodno akang ni po Mawpinthi ban thie po linkin syam henrei menta usnem ka Mylliem lum sport association kan sio ban simanta ha po pulo Ila kular men suaipi yang nim kwa bansa haju seju tangah po Mylliem hendrai mantaga ganti kani ka senjungi kan siwa bansai ki player football ban simanta hangse po pulu gapnia ka Shillong Sport Association te keji ketujuh kalong ka MLC kan lum kalang no dia bro ki player jedno ik player no bro kalai tli kisnong jet player betul kerang berbera ya kau Tekinong peniak nak liang jong keseng kesejian ke player kesekendua bat ngin seregister ya berok player apa puluh bat kermen mentausnyam habing yo ban semata apa puluh ikilti bagi paiba kinwan ai kersan ki paiba kin bun bat ngalai ngapai ya grom lakai kini nak jingi sepolom ngi tengah baik dengan ra apa puluh tengah hap ban trai sitom nasko ban ketubi ki paiba bapi kaseng kadang kecil kli berken teori nong katan jopi brokwe togin trai dekat kaseng dekat bagi ku benda kiman kambang ra ban ra sut ya kanam ke brom jadi katan Mylliem lobi brokwe strong bat kham strong
Seperti ini mereka Cekun berteriak champion Box ball person jersey number A
Mawkhar-A dalam champion yang Arajar Kendal Arpo. Di Mawkhar-A dalam semua yang tingkat tertentu. Di Mawkhar Sport Club lepas 6 kali kit rasa sudah tingkat. Tutup. Apa istimewa? Tutup. Tutup kubli shibun ni bak serong. Tutup kubli shibun ni bak sekat. Nam ta karang suin wat tempat jumlah poin teng sekatong dari gaya pendek berjaya minat wat haduk kikam dari tang kele football wat kikam jom kam lemu tetap mendapat ngin poin sesekat tim ke bawah balai wat rahaja tingkah ringkat basket trofi tak begini player kinang kolek iki medal sebahai ini aji thapti na batai joki Kita nak kena sampai nyawa ter apa? Dia kedua tuan kolektif kapten mah ni. Ya ke song pisah ke bawah pusat aja ringkat bat kat trofi kalau yo ra A9. Gini kita ngonsim gini mereka sebab gini agi jing kapti yang mati. Yang betul. Yang betul. Kena ka trofi ka bayo ka Mawkhar-A makatay ka running trophy kamday ka trofi bayo A te kena kila banbak ka asosyan tang hapo arbana kim hap man penpai no siya ka Mlsa tiya sobaha suma bukas bola Mylliem bukas bola Mylliem Tuh, nilai jing kapti lang bro. Tutup kubli shibun.